eskwela na isuspendir ang Sa penalidad. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagbabakal nin mga kawatan na balisong, ikinaalarma kan prinsipal kang Julian B. Militon Elementary School sa Naga. Suspect sa pagkagalan kang sarong padre di pamilya sa barangay Sabang Siyudad kang Naga, dinara sa mental hospital sa Pili, Camarines Sur. 7.4 na linog tinanyog ang Manay, Davao Oriental, kasubagong aga. Para sa mga pet lover, Technology Business Incubator, may bagong teknolohiya para sa nagkakahelang nindong ataman. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Sa paagi kan social media, ipinaabot kan principal kan Julian B. Militon Elementary School ang saiyang paghadit huli kan mga kawatan na balisong na ipinagpapabakal sa mga estudyante sa luwas kan sa indang eskwelahan. Ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Ini ang 15 pesos na kawatan na balisong na kibos sa plastic na nakuha kan gwardya kan Julian B. Militon Elementary School sa indang mga estudyante. Ini man ang pinag-post ni Principal Apollo Sebelio sa iyang Facebook account na tulos pinaghiling kan Barangay Council kan Barangay Concepcion Pequeña asin kan Naga City Police Office. Ang mga kawatan na ini ang delikado asin makakalugad sa kapwa estudyante kung ini mag-iriwal. Susok kay Sebelio, hulitan na sa luwas man kasi ng eskwelahan ang mga nagtitinda, hahalaton niya ang maging investigasyon kan otoridad kung si Isay ang nagpapabakal kay ni sa mga estudyante. Munyan na amay na maray si mga kapupulisan pag-remind, pighiling ninda dyan, habo ko man nasa luwas bagayan, pero mahagad ako ng investigation report kung ano ang nangyari, si Isay talaga nagpapabakal dyan. Imbis nakakano ng ibakal kan balon kan mga estudyante, kawatan na balisong ang sa indang nababakal. Nagpagirumdom si Sebelio sa mga magurang na pirming hilingon asin haputon ang sa indang mga aki kung ano ang binabakal sa luwas kang eskwelahan. Kasuhapon pag-abuta ni na paspay, ta may pig-atindiran kita nga opisyal sa rong conference. An sa tuyang security guard, ipigpahiling iniyo mga iniyo na may nahiling siyang saro. So ang ginibo niya, nag-try na siya na mag-observe sa mga nagraralaog na igwang siring kay ni. Kaya nahiling niya na igwang araw kay niyo diyan sa mga aki. Malata ang iba habo man itaw. Ta ini palan 15 pesos. So kung iniyo 15 pesos, hirak man kan sa tuyang mga aki na naiindan niya ta magayon bagang maray kaya ang kulay. Attractive siya. Pero ang epekto kay niyo sa mind kan sa tuyang mga aki and sa mga magurang na nagtatauning balon hirak man akala ninda kakanon ang pigbabakal pero bakupalan. Imaw monitor man kasi ra eskwelahan na daing na magkaigwaliwat ng araw kaining kawata na nababakal ang sa indang mga estudyante. Para sa Genan TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, mapaapod nin pag-urulay si Principal Apollo Sebelio sa gabos na nagtitinda sa luwas kan sa indang eskwelahan para masabihan kung ano ang dapat asing dapat ititinda para sa mga estudyante. Ipinaglinaw pa ni Principal Sebelio na ang sa iyang post ang bako lang para sa indang eskwelahan kundi pati naman sa iba pang eskwelahan sa Naga na hilingon asin i-check ang mga itinitinda kung inimaray para sa mga estudyante lalo na sa elementarya. Ako man, ma-invite man ako, may gigibulangon yan, siguro arat na hapon, i-invite ko si gabos na nagtitinda dyan, na i-orienta kan mga pwede lang na itinda, katanganing hirak man kan sa tuyang mga aki, kung mga attractive ang babakalon pero mayong pakinabang sa inda. Sa kasumpay na bareta, dainama nag-atubang sa kamera ang mga paratinda na yaon sa lawas kang Julian B. Militon Elementary School alagad sa indang pinagsabi na daiman sinda nagpapabakal ning plastic na balisong puon kan sinda sinabihan. Nakikipag-koordina naman sinda sa mga otoridad sa pag-check kan sa indang mga tinda asin handa man sindang makipag-ulay kay Principal Sebelio kung ini magpaapod nin harampangan.
Sa iba pang bareta, kung dati tiripon ang gabos na department heads kan lokal na gobyerno kang naga asin mga bisita para sa first 100 days ka nakatukaw na alkalde, sa liderato ni Naga City Mayor Lenny Robredo, ipinaagi ka ini sa video presentation ang pagpapaabot kan sa iyang naginibuhan sa primerong sanggatos na aldaw. Sa mensahe kan alkalde, dapat gibuhon na ang dapat gibuhon, hirahayon ang dapat hirahayon, mientras na pinagigibos subuot ang sistema na mas mapakusog kan lokal na gobyerno, kanaga. Sa iba pang bareta, daipangani nakakabangon ang mga lugar sa Cebu na tinamaan kan 6.9 na linog, kasubagong aga, tinanyog man in 7.6 na linog ang syudad kan Davao. Uy ang report ni Melvin Machado. Nasa pagpreparar kang sedang ihahanda sa first birthday kang sayang bunso si Jean Gamboa Fajardo kang Ruby Street, SM Village, Bangkal, Talomo, Poblacion, Davao City, kaiba ang sayang pamilya kang mamatean na makusog na linog kasubagong pagkaaga. Sa video mahiling ang sayang lola na nakatukaw, ang sayang lolo na naghuhugas asin ang tugang niya nakarga ang duwa niyang aki. Huli kang kusog kang linog, napakurahon na subot ang sayang lulahon. No, nag-draw. Actually, nagbi-video na po ako. Umpisa pa lang nun kasi nag-mini vlog po kasi ako. Tapos, that time po, naghihiwa na po kami, nag-aasikaso ng mga lulutuin namin para sa birthday ng bunso ko, sa first birthday niya. Tapos, biglang, nag-shaky na siya. Sabi ng lolo ko, lindol na nga daw. So, ayun, bigla ng, dahan-dahang papalakas na yung lindol. Opo, yung nakasando po na puti, yun yung lola ko na sumisigaw. Tapos yung naguhugas po na nakahubad, yun po yung lolo ko. Tapos yung kapatid ko na po, hawak na niya po yung yung dalang anak ko, tapos yung dalang pamangkin ko. Syempre, nanginig na din po kami. Tapos natakot na din sila, kaya napasigaw na yung lola ko, tsaka yung lolo ko. Mga 9:43 AM po, mga nasa 14 to 15 minutes din ata. Maswerte man na mayong distrosong iwinalat ang linog sa harong ni Jean, alagad padagos man sumot sindang nakakamati nin aftershock pero bako nang makusog. So far po, wala naman po. Wala din pong crack sa bahay namin. Opo, pero konti na lang po yung shaky sa bahay, ganun. Di naman masyadong malakas. Yun na nga daw, lumabas daw kami ng bahay. Abiso sa saindan na kung magkaigwagararay nin linog, maluwas na subot sindan nin harong. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sensitibong bareta. Sarong padre de pamilya ang binawian ng buhay matapos malaslas ang siyang liog kan sa diri man sa nanyang pamangkin. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sensitibong bareta. Gadanan 52 anyos na lalaki na taga Zone 6 Villa Fulientes, Barangay Sabang, Naga City matapos laslason ni alias Arthur ang liog kaini gamit ang cutter. Sigon sa Naga City Police Office, nagkakatok sa harong kang biktima ang sospek. Kang binukasan subot ini, nagulay pa ang biktima asin sospek. Alagad makalihis ang pirang minuto, bigla na lang nilaslas ni alias Arthur ang liog kang biktimang si Franklin. Dinaraman sa ospital ang biktima, alagad binawian man girare ininin buhay. Bantang dinakupman ka mga barangay tanod ang sospek asin pinagdara sa Don Zuzana Rodriguez Memorial Mental Hospital, Barangay Cadlan Pili, Camarines Sur. Yung homicide incident natin sa Barangay Sabang, ang kwento po sa ating investigador ay kumakatok ang suspect sa bahay ng itong biktima. So, nung binuksan ito, parang may kunting pag-uusap and then bigla na lang na nilaslas ng isang cutter, o bladed weapon, yung liig ng biktima natin. So doon po nagkaroon ng kunting commotion, buti na isarado din yung pinto nung kasama ng biktima. Nadala sa ospital po yung biktima natin, kaso dineklara na po itong patay. Then yung suspect naman po ay nadampot ng mga barangay tanod natin and eventually
dinala na ito sa mental institution. So allegedly may diferensya po sa pag-iisip, no, or may depression. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, hasta mayong medical record o ebidensyang makakapagpatunay na mayo sa tamang pag-iisip ang suspect. Padagos man giraray na isasaangat ang kasong homicide laban digdi. As long as wala namang ebidensya or concrete document na makapagsasabing may diferensya or pagkukulang sa pag-iisip, liable pa rin siya for the criminal felony. Pag-aaralan niya ng korte, no? Yung korte po ang mag-decide kung i-exempt siya from criminal liability or hindi, no? So titingnan din yan kung mag-complain po ang party ng biktima, ang victim party. So magkakaroon po ng trial, doon po titimbangin ng abogado, ng judge kung igagrant or magiging exemption or mitigating, depende po sa korte. Nagluwas man sa investigasyon kang Naga City Police Office na magkapamilya ang suspect asin biktima. Sa ngunyan, ang abogado na kang biktima ang ma-file ning kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram ka Naga City Police Office, na kinakaipuhan na mai-report tulos sa barangay o sa Naga City Social Welfare and Development Office kung may naririsa na kakaibang hiro-hiro umayo sa tamang pag-iisip ang sarong tao para tulos na magibuhan aksyon. Huli, taday pwedeng dakupon kan PNP Naga ang gabos na mentally challenged urog na kon umayo pa manin krimen na nangyayari. Tubod man ang opisyal na daing mararahay ang mga ini kung ikukulong sa custodial facility. So, siguro yung monitoring natin nito sa barangay kasi sila po ang nakakilala ng mga taga doon sa kanila. So kung merong mga napansin na palakad-lakad na obviously may kulang sa pag-iisip, no? Kailangan may report agad dito sa ating CSWD or sa barangay mismo, and then magawa ng aksyon. So far, pagdating kasi sa PNP, as long as walang krimen na nangyayari, no? Wala pong authority ang PNP na mag-custody niyan. Sabi nga niya ng mga nauna naming commander, hindi gagaling yan. Kung ikulong natin sa kulungan, hindi po gagaling yan. So baka mapahamak pa, pwede, pero hindi gagaling. Another thing is, may mga nakadetain din po sa kulungan natin na pwedeng maapektuhan. Sa iba pang police report, mas naghigpit ang PNP Bicol sa inilatag na seguridad matapos ang bomb threat na nangyari sa Bicol University sa Albay kan nakalihis na aldaw. Huli kaini ipinagsugo ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., PNP Regional ng Bicol, ang pagpapakusog ng monitoring, investigation as in threat assessment. Higot man ngunyan ang pakikipagtabangan sa PNP Anti-Cybercrime Unit 5, mantang naka-alerto man ang Explosive Ordnance Disposal Team na andam magresponde kung kinakaipuhan. Sa iba pang police report, sa paagi kan CCTV camera, nabisto ang suspect na naghabon kan motorsiklo kan sarong babae digdi sa syudad ning Naga. Naaresto at sinabawi man tulos ang motorsiklo. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Liwat na naotro ang insidente nin pangahaboning sasakyan sa syudad kang Naga matapos mawalat kang 27 anyos na babae na taga San Alfonso Barangay Pacol ang susi kang sa iyang motorsiklo. Kang ini iginarahi sa tubangan kang sarong pribadong eskwelahan sa kalabaan kang P. Santos Bagong Bayan Sur Kasudma. Kang hiniling sa CCTV camera, nakabisto ang suspect na si alias Jeho, 36 anyos na taga Zone 1 Dugkal, Kamaligan, Camarines Sur. Naulit na naman po yung sa carnapping natin dahil sa naiwan na ignition key. So ito po ang kadalasang sinasabi namin na napaka-laking oportunidad o opportunity ang binibigay natin sa mga masasamang tawag nito o sa mga would-be criminals na wala naman sana sigurong planong
magnakaw dahil may oportunidad, naiwan ang susi, nabukas ang pinto. So nagkakaroon po tuloy tayo ng robbery or theft incidents. So ngayon po itong sa carnapping natin, nangyari ito kahapon, mga bandang mag-aalas 12 ng tanghali. Ano po? Naiwan po ng ating biktima na si a certain Lin, ano? Isang librarian po siya ng barangay Pacul, Naga City. So naiwan yung susi or yung ignition key habang may transaction siya dito sa malapit sa isang private school dito sa Naga City, no? And then dito po nagkaroon ng oportunidad, kinuha ng suspect yung kanyang motor. So itong si alias Jeho, no? Saro pong 36 years old na may asawa na taga Dugkal, Kamaligan, Naga City. So siya po ang suspect dito upon review of the CCTVs na mga nandun sa may area of incident. Sigon sa Naga City Police Office, kinontak ang suspect ang may sadiri kang motorsiklo. Sinabi kaini na sa iyang ibabalik ang motor, karibay kang 2,000 pesos. Digdi naman ginibo kang PNP Naga ang hot pursuit as in follow-up operation sa suspect na nagresulta kan sa iyang pagkakaaresto. Yung suspect po natin, under custody na siya ng Police Station 3. Upon hot pursuit and follow-up operations, and yung mabilisang harmonious investigation na ginawa ng intelligence operatives and investigator. So nahuli po natin yung suspect na to, and sa ngayon po ay hinahanda na yung information. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kang Naga City Police Station 3 ang suspect asin maaatubang sa kasong Anti-Carnapping Act of 2016 RA 10883. Na-recover asin naiuli sa biktima ang motor na hinabon kang suspect. Para sa JNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado sa drug buy bust operation Naga City Police Office Station 4 ang 25 anyos na si alias Joseph, residente kang Zone 5 Sitio Langon, Barangay Careraya, Naga City, kasubanggi sa Zone 5 Barangay Pacol. Nakumpiskar sa suspect ang 7 pidasong plastic sa sachet ng suspected shabu na may timbang na 1.8 grams asin ang 500 pesos na marked money. Nasa custodial facility ngunyan kan Police Station 4 ang suspect. Sa record kan PNP Naga, kabali si alias Joseph sa newly identified individual o bago pa lang na nagpapabakal ng illegal na droga sa syudad. Mag-aalas 12 ng pagkabanggi. Nagkaigwa pong buy-bust operation na kinasa ang Police Station 4 under Captain Requillas, and of course with the City Intelligence Unit. So nadako po itong si alias Joseph, no, 25 years old, may po ning trabaho from Langon, Cararayan, Naga City. So nakuanan po ini si Joseph ning 7 sachets na pinagtutubudan na droga, and nasa 1.8, no, or tama na gramo ng shabu. So ngunyan po nasa kustodiya siya kang Police Station 4 sa Pacol para sa information and eventually the filing of case. Sa iba pang bareta, sa mga pag-uura na namatian kang nakaaging aldaw, dain na nakaka-eksperyensya nin pagbaha ang Julian B. Meleton Elementary School. Sinabi ni Principal Apollo Sebelio, naging dakulang tabang ang paglinig sa indang lugar sa pangingenot kan lokal na gobyerno kang Naga. Dagdag pa ni Sebelio, pirmi manindang minumonitor ang agihan nin tubig para dai matambakan nin mga basura para dagos-dagos ng dai makamati nin pagbabaha sa saindang eskwelahan. Magayon si Satuya pong pagpalinig dyan. Salamat po Mayor Lenny. Nahiling ta sa itong epekto. Ano po, minsan makusugon, nagbarahaan sa iba, Satuya po dai. Baka lamang na ini ang solusyon na dai na po kita pagbahaon, out pa man lugod, pero halangkaw si tubig. Talagang kumbaga halangkaw ang agi. Kaya nahihiling ta na si pagkalinigan, and not nutaran taman itong basura, dikit
Inkumpara kan mga nagka-irinot na aldaw, magayon si kumbaga naugma ako, naaro lang kato ang plastic, although igwa. Pero naugma ako, nabakong surunudan siya. Malinig. May video nga ni kita na kumbaga dati surunudan, ngunyan mayo. Nahiling talang duman sa trap, itong pagluluwas na kan na tubig sa eskwelahan, may trap duman, nahiling ta kakadikit. Sa iba pang bareta, Technology Business Incubator, pinagpabistoan sa indang panibagong proyekto na mataunin kagianan sa mga ataman na hayop. Kung ano iniaramon sa report ni Campus Correspondent, Jobert Azur. Ang pagkakaigwa ng ataman na hayop, arugan ido, ikos asin iba pa, saro sa maituturing na pampatanggal stress kan mga pet owners. Alagad arugan mga tao, dai malilikayan ang pagkakaigwa ng mga kahilangan kan mga siring na ataman. Ang panibagong imbensyong pinangaran ng Hieronimo kan Technology Business Incubator na ipinag-launch kan nakaaging Lunes. Sarong bagong proyekto na may obhetong makatabang sa mga ataman na hayop, siring kan ido asin ikos sa paagi na pag-incubate sa mga pets na may kahilangan asin nasa vulnerable condition. Ang launching ng proyekto, pigpartisiparan kan NCF College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Computer Studies, asin College of Engineering. Sigun ki Mr. Harvin Ong, Director kan Technology Business Incubator, ang purpose kan event, iniiyo para maipabisto ang sa indang enot na cohort na Hieronimo, asin ma-recognize man ang sa indang mga partners, aro kan Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications and Technology, Department of Agriculture, Department of Science and Technology, as in local government unit kan Naga City. So the purpose of this event is actually to launch our first cohort, which is called Hieronimo. So the purpose of this event is to expose our startup teams that are being incubated at NCF TBI, and of course be able to network and be able to meet our key partners, especially the DTI, DICT, DA, DOST, and of course the people from the LGU of Naga City. Katakod kaini, nilolook forward man kan mga participants, aron ni Mr. Nico Ricafrente, asin Mr. Dionel Raven and Batan, ang mga masunod na steps o proseso sa indang pag-aagihan, magibuan sa indang business concept, asin sa masunod na taon, maipabakal na ini sa market. So, as one of the grantees of this activity, we're looking forward na magawa namin yung prototyping kasi yun yung next stage namin, yung prototyping. And then magkakaroon ulit kami after a year ng presentation sa LGU Naga. And then the next stage dun is yung funding na to start up the business. Our future plan is of course to build our business concept, and then in siguro mga after 3 to 4 or 5 years start selling the business sa market. Sa paagi kan arog ka inyong programa asin bagong ideya, masishare to na ang mga ataman na hayop, mataunan maning atensyon asin kaipuhang tabang. We're looking forward po for the guidance from the cohort team from the TBI po, which is the cohort launch po from Hieronimo, from the NCF Tiger TBI po, because yung pera pong iyon para magamit wisely. Kasi po, we all know that hindi lang po yung madali yung pera na kukuha. So also po, with the help of my teammates, sana po magawa namin yung product and also the prototyping since tapos na po kami sa ideation phase. So ngayon po, we're looking forward to build a teamwork and to do the project or to do the prototype po. Kasi kailangan po namin. And for the future purposes po ay maging business po ito. And having that po, we can assure that we can help not just the animals, also the pet owners po. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Iyan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang sumay official Facebook page, GNN TV48 Naga. Palagos kaming mahatod ni mga baratang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa sumayang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga barata asin istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles,
Asin ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa tao kung mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong hinabot pa sa lampas na magiging Siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado Newsbreak. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, Moraga?
Ano, maorag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation. And at Naga College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today. Taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that's designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that's designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leaders take shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering,
College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.